لیەک ji kolanên Bruxela paytexta Belçîkayê bi cil û bergên Kurdî pêşanazî vediger e. Şehram yek ji wan pêşmergeyên beşdarî şerê li dijî Daişê bû. Lê bi sextî birîndar bû û îro wêneyê wî di nava vê pêşengahê de wekî simbila qurbanîdanê hatiye danîn. و از خوششانازی دبینیم او رو از وی پانلی دا وجدار بوی هم وکو میوان هم وکو اندامکی دزگاه سنگر و پیشمرگه اساتیه بیره و من وینی خوی دیدی بله شانازیه بو من فخر و شانازیه بیوتگن که هم پیشمرگه اینه و جارک دیگه حالت تو روی دن بله هم دیگیان خو بخش کین و سربلندی اوش دوباره دی انشالله پیام آخو گین همه جهانه که هم آشتی خوازین و آشتی مروباتی دویتن. پێشمەرگە پارێزەرێ مرۆڤاهیەنە دروشما vê çalakiyê ye ya ku birêxistina her yek ji nûneratiya hikûmeta Herêma Kurdistanê li Yekîtiya Ewropayê her wiha dezgeha senger û pêşmerge ve hatiye birêxistin. It was important for us to come here and to show personally this. بۆ ئێمە زۆر گرنگ بوو کە ئامادەیە و پێشانگایە بین و لە نزیکەوە بە خەباتی کورد ئاشنا بین چونکە هەروەکو ناونیشانی پێشانگەکە ئاماژەی پێدەدا کورد لە پێناو مرۆڤایەتی جەنگی و دەشزانین کە پێشمەرگ و کورد بۆ چەندین ساڵە لە پێناو ئازادی خەبات دەکەن و ئەمە شتێک نییە بمانەوێت گەورەی بکەین ئەوە ڕاستیە کە کورد و بە تایبەتیش هێزی پێشمەرگە لە پێناو مرۆڤایەتی خەباتیان کردووە ئێمەش لە ئەوروپا شانازیان پێوە دەکەین. To live as a free country. پێشمەرگە نەبتەنێ هێزەکە لەشکریە لێ ئەو پەیاما مرۆڤاهیە و پێکڤەژیان و ئارامiyêne. Navê pêşmergeyî nebittenê li sînorê Kurdistanê tê naskirin. Lê heval û dostên wan li Parlamentoya Ewropî û hikûmetan de jî çêbûne. Ez dibînim çi bûyerê giran milletê me yani kişand, kuştin, zarok bêdêman, walat pîrpîreyê bû û ez gelek xemgînim alîkî ve jî ez gelek ez dibînim van vene û dibînim pêşmergeyek Kahraman çi yani çi karê mezin kirine bû milletê me yani bi rastî jî jiyana xwe dane û me xilas kirine ji wî Daeş. Filmekî dokumentarî derbarê xebat û qurbanîdana pêşmergeyî hata pêşkêşkirin. Xelatên Rêzlînanê ji bo wan mêvan û xebatkarên dostên gelên Kurdistanê û pêşmergeyên dêrîn hatine pêşkêşkirin. Ka Mehmed Emîn, Kurdistan 24, Bruxelles, Belçîka.